Asina, akan siuta tito na lupa. Mateo libro, yatun ka halha. Akapasti kimsa tungka peskanita, kimsa tungka, kimsa kalkunka. Awerista niya ang tito na lupa. Akan siu. Jesus asti ukapajaha, taki ukamarkan, hisk amarkanakans, yati jasawa sarnakan. Kama jasa sarnakatay na ka? Ukamaraki, sinagu ganakansa, sapa cikana diusan kispiasin arunakapa kanan jasaraki. Taki kasta usutanaksa umarap taya saraki. Haleluya. Walka hakinak unikasinsti istaphamcha. Walka hakinaka unikasinsti. Jesusaka ya Jesusah hupanakatha kuyap tayasino. Hupanakasti wali yakitab hanwa. Akisitab harakinwa han awatin ubikanakan hama. Disipulo nakaparusti Jesusah sanwa. Cik pajasa kuseca tapinya walhawa ukampisa ilnakirinakah kukani kirakiwa. Abilista pamca kuseca tapinya walhawa ukampisa ilnakirinakah kukani kirakiwa. Abilista ya patamca huka maipha ya puniroha hukam irnakirinaka kitaninya pataki sasa. Kau kanisa mesabda haleluya. Yapo tabinya ha asukama yapo tabinya kun kama tanasa wal amparampi curta kama usesma kita rak awe yapo tabinya ha wal irnakirinaka sti ukama tabici humana katik takpach irnakirin kamaki khasmaha kun hakikas pa akamuli marka niyaw tata presidente ibu mulis akan ponos pa kilatanak per humana ka haliw irnakapta sipi tadi tu irnakirin kawa hukaki wal kaskiwa yapop tabinya. Tau kanis gloria a Dios sabta haleluya. Cakila tanaka akata titun arupa ya ticis tupi hijuron ha. Cak tatitun marka paha kunalura ya pas uthi el pirimpi pastorampi. Amin sabkamay. Cak istap kitcha pastorampi ir nakir sini kan pastor kam sata kisah ay manan ka. Ya hajat sampai ya ticap kita kam sata sah awatirimpi markampi ubikam pitiha mayaruk tuk tapkas paha alpini tanta supaya tuk kapkas pero tatitun markatik han awatirin yanap kaniha pastorak sapakiwa chama tukus. Entonces wakisiwa está peta wakisiw cuy está ti wakisiwa tatitun markapampi awatirinakam pastorampi mayaruki tuk taphanyapa tatitun obrapa hachap tayanya taki. A su nombre. A ver, Sampitya. Apa? Sanyan Mayah cacaris katakah esposa warmihas. Hani saya kami suka deh. Pero sakinya nih, amin sabkamay. Mimpitik nayak tok asis sarna keris chalmasak sumat ukahakawik saraspah
Mangkapayatasa elisirista. Ikinyansa no así Krista atipuri tapi atipuri chalmas ukam lulap Krista sumat ugar seyan matrimonio saraspa haniwa kal fracasna naira katha haniu sumhaksnati ukawar mimpi ya haniu sumhaksnati haniu terus puring mun Krista kamala karwar mida keha ya Hanicha to kareki kita ni usasin naira ka chuyumawa kala yakita hikhatasispa ukatha kal wawana kasa yakisirakispa nikol ke hikhatanyasa utkharakispa kal fracasna hal khamarakiwa tatit naira khatana iglesia pi pastoram piha Masuma hakawiwa utkanyap hilatanaka Iglesia pi pastoram pite unjo kisiskani Hasta hupanaka toke sisipkan Pastora akama usareke Iglesia hani ukama kiti Chalima sipkas pasukumabi Tengo Hani kama hilatanaka Hani utatitun Iglesia paka naira katar sarkas Pati ni tatitun bendición pasa warhatan kaspat hilatanaka A su nombre Naira kata titun erupa Yatichistu iglesiaro Amin sabkamay Cuy amin sabkatat kamajam kataj Amin saja tak kamajnya sehat sah Ampar ikhta Antar loh Ini ampar ikhta senat No Mantat ikhta tak sarjuk Hanil Ampara Loktan Kau khalis amin sabta Saat berman Saitas Kau khalis luhuri adios sabta haleluya Yakin pada kahani hermanos Ni saitas mun kabin Mai Bangkol liu khatab kha Kuna kelawun bis Akata dakas kulira kha Kuna kelihatan bis kul kata dakas bukan haniwa akar hermano si wasaka fiestar hutan tadi itu narunakap istir hilatanaka kau khanis gloria a Dios sabta haleluya entonces askayatan hilatanaka kita titun marka paha nairakat pastoralua respeto uskunyap pastoraha achachis pas ilis pas Tohus pas, iaras pasa, tatitun ahlita sirbupawa. Amin sabkatat hilatana kanija. Amin sabkamay gloria a Dios. Acá hermanos tatitun urupa hikatasiu Efesios libro ha. Pusi halkapa akapaha tun kabayaru kejakan akam siu hilatana istaphancha. Ukasti kuparakiwa sapa mainirusa amuit anchuri mainina karoja apostolo nyataki mainina karoja diusan katukat arunakapa khanancha nyataki mainina karosti hispiasin arunaka parla nyataki mainina karosti pastora nyataki yatichiri nyataki amin sabhamaya Kitisa kunat siwasak pastoralo respita singasah. Amin sabhamcha. Kunat siwasak pastoralo ha wali respita singas. Kunalai kotek akata titun arupak apostol Paulo ha eugiwa ma apostol ma evangelista ma maestro yatichiri pastoraha haniwa hakina untayata kiti ni hakina hausata kisa akajakan siwa tatitu paspawa ukanakaro untayasi hausasi Nama takanan ini sampai sampai kemana kan? Ikutapta, ane kaya. A su nombre. Entonces, si vas a kunas pastorano respeta señasa.
Kamsapeas mas respita sinyasawa porque tatit pachpawa how sasitay. Tatit pachpawa ut ayasitay. How kanisa misapta, haleluya. A su nombre. A ver, humana kasapkita. Akahiwasan presidente sa Tata Ibu Moraliza. Kunasa te hupanaka ministro naka ukayanaptir nakapachihay. Hausi mahakiruha ukat hupak ut ayasik uka ministro respita nyasat anicha. Kunata porque Tata presidente hupaka ut ayasi. Kau kiri uka ministro uncukan tohkan uka Tata presidente los tohkas paka halu kamarakiwa tatito ha wawana kapa hausa seja timpun ha irpirina kapa yatichirinaka kolirinaka ukanis gloria a Dios aleluya a su nombre amén sabhancha ukatista prichahilatanak kuya kitanaka kunasa teksipi katin punta tito utaya sidan apóstol nakapha ukak salmonipi representante de Jesucristo apóstol salmoniva embajador amén o amén embajador hibasan utkisto embajada hanit embajador nakap utkisto tanit utkisto peruanona utkisto hermanos argentinana ukat brasilan utkiwa ma Gringo González sata utkiwa kama periodista Gringo González no ukat ista pritcha ukat tata presidente hausasi ukat hupau kiti hupas ya kamarkan kaspa hal koma uka embajador amén sabta gloria a Dios brasileiro te uka do mundo se parla prija no vigila tan uka brasileiro no kamai chile pikina na kamai aqui para no uka te chalmas pa Gringo González aroha hiwasaros chalkaspa presidente dos chalkaspa nunca hal komaspa uka ta wal ta pas bulimar karos chalmankas hal kamau hina tanaka kunata porque hupaha Bolivia rua himasano representisto hilatanakuya kitanak hal kamaraki utatito ha ahlisi siwa hupan ilpirina kapa yati chirinaka ukati ilishaka wali respita sinyapa pastora nakaru aleluya amén a su nombre a su nombre. Chakista pricha. Ukat pricha kumanaka. Chakwal kamara kanam pasona kutuyas kaya tahu chakukatar kumanaka sa simkat. Kami seret manuli majis nayan pastora kanus sulkanis che. Su nombre. Amén. Maina waini pasti do segundo turno te hasta waina pastor pa umkitahi. Esta pricha. Ma kamistek presidente ma banda presidencial sos hakuntas que ukarato ma chaman tu koiha halu kamau tatito ha hermanos tu koi awen ista pincha kita tanaka kau kamis awen aymar hakinak kampul lugar manaka awen malkunak lurenya tet alcalde nak lurenya tet apalok ta pancha miro armina kerja jana kasti gaita jajanak a su nombre amén sabhamai aymar markanha tayat sarantiha malkuluranya nak hilakat luranya nak rikit luranya nak alkan luranya nak tayat sarantih urakit luranya hani cukamake isanyami ma urasak wainar tu kuntutan cepas turu maka sanyana kam aku wainar hau urasak utayastan ma komunidad hani ja aku waini tu urasak tu kya kah Sanyan tungka sultan maran kasaras iktawas itot kemaka kayo banyak ya orang kan aukiha curh anica a su nombre kunatas wawanih warminih ukat chaka hupak loranya pat alkalt mari loranya pat tuki tanich tukiwa kunta kene kasaras taste no
País Kakapeknik Panja. Kunasa de marcaja, comunidad ajias, aijija, ukat kunsa junta pija. Pasa inicia ukat kunsa suka, hal pasta italka. Ukat chikut, sirin kuskut, alka. Siya istap kancha, kunsus kunta pija. Siya istap kancha, kunsus kunta pija. Chikutin biokam. A su nombre. Ukat punchumi una erkatuskop. Nayak antas papito kak hermanos tukiri mamita kak serio. Yas tumaran papito mahmaluku hai tukchika. Hasta saburika summa punchitu. Hanija sabu summa. Hasta nayak yana tiri hermanos buat kursus kwa kat krone kursus kwa. Wincu nyampe papito pasal ukat kunasa de mal kuru porque papito ha suma punjun ha kontakta chikuti pas majakito ukat hilatan uspan kamakaya ukat tu kunas tu kuai ha akayu kanaka autoridad amane khiwa hasta ajaj umakinakas paruha respetanya tai kawarminakas paruha respetanya. Ukat kai alcaldinaka. Uka hermanos uka senyan mani kuna kaka. Hamni pini chiku tap susip kita kani cila naka. Nayak naku te hermanos hau hayastua. Kunata. Hermanos hamil pampanun tayap hanu kamapi. Ma hermanos hilakata. Ma tiur. Ukat hermanos kamu pasang wali maju sama ke picap sumai ciyo kan. Kawali hanya anak kamu, agak sunyi mampir macam mulut aku. Asal berangkat, wali hermanos, agak yokayas pas surga pasa yas porque cikut kato ke comunidad apa autoridad utayas. Kita tanya, amin sebab cakap dengan dia. Kamu tadi cak, ukat naya hermanos ukat mapi utayas kan comunidad kan, ukat hermanos naya kuita sedikit pas awal kata tupak. Yo kan hotutu kampung kamayan ja respeto ya tijisto kini naka yo kan hotutu musek alun tidak tahu lah maju kudu asombre hal kamarakiwa tati toh mai hausik pastor nakari ya tijini nakaro apostol nakaro ha tati tun mal kunakapau tukuai he. Agak tadi tu mai kupa pastora, rasa ke pulpanu kau kan sudah kamu pastora, ha? Provincia luai supah istri tanol, naya nak mensaje nado, wah laka canggo atu mirih pastor. Ya te kasih ni, kamu istesa? Ya te kasih ma pastor. Ibu lagi predikta. Cak walu kata atu kisah, kamar kita nak kata hayasta. Ya wadi kiumal, asu nombre. Kau kan isi gloria tak pastora tanah, bahkan. Zaliu tu kau terima istri tanah naya kau. Tu yang udah tahu no pastora, kau kan kanak pacuka pastora, sasih kita tanak, kau kan es gloria a Dios Santa kita tanak. Entonces kita tanak, kunas pastora no respetanya sah, tati tua utayas, tati tu juri autoridad, tati tu representante pau kita tanaka. Ukatarak laka rumah naya kuil panas ka. Ukatarak. Asano. Naya hani cikutin pika. Sastai kama tuka naya kami stik hilak talo di tuka. Sinos William pimoy pikijut am kau tisman dis. Asano mre. Kau hadis gloria Dios Santa Hilatanak. Sao pastoral ya naira siman kama pastor Manuel hermano Manuel o hermano Kihan cakam sapata sa pastor sa respeto hani burla sinya sino respeto naira siman kama kyo anek hermano Francisco cakuna kisa tatitun chico di pampi hakon tatahi naira siman kama kyo hermano
hermano César Huancaja, hermanito, ya con pastor Sasawa Arun Khat. A su nombre, gloria a Dios. A su nombre. Caucanis, gloria a Dios, sapta. Entonces, ¿qué pasa acá? Un chuquiñasa, un chuy, masa, muscusiñasa, que pastor en la caja, tatitun, ajita, jataina. Caucanis, gloria a Dios, sapta. Amén, sapjamay. Ya, naira kaito kamak tatito, hermano, que pastor en la caja, sasa. Ani ukam sunnah tati. Kamachenya sas pastora nakar. Porkis abhamcha. Tati tok satay na piyuka. Apostola nakapar arkiri nakapar. Humaha humanakah nayan arunakah apapkhata. Ya karunka pastora nakah tati tu lakapar antuk. Kitito kos pagalistok tatito haber domingo nakah. Tatito anak pajat tuyukan mahaj angkil angkil nakar kita deh. Kitito kos pagalistok, kitito kos manakar panak tam tatito domingo sabkhitai ampi. Awatiri tok. Pastora tok. Ukau mang apal kumanakatak. Mauwi kita kas pasukam. Humanakah hermanos yatim. Aka mensaje na coqueña. Hanio pasilaki. Hasta Biblia de hermanos hachaya di jamin na kaupatka. Aruma yuru pastor na kakwaki asik. Humanakan ka mangkap hanya matak. Hanio na yak hermanos. Wainakin kakpan kasuat yakipan ako kamarakiw. Tatito na yan yaramtan orak may histara sa sakang Biblia kat kun spalam hakirit na iratin po siyang awkit kasum hermanos na yatik ka hani ukam pala niya katay nati sinuswaki siya tayo na tatito na aro nakap kachaka may hermano ikchim a su nombre hermanita Humakcharman paya sa nuwakta tanja. Anepe. Antap hani paya kita. Kitis paya bekabe. Humastel man paya nuktati. Aniti ya. Humanakan mangkat kum cekir makap ko peto ho humanak. A su nombre. Pero kau kanis paya sa nuwakta kabe. Ambalok tapan kanalo. Paya kasinas. Antes hermanita paya kasinutano porque upaka wawita nakan wawanaka poticha. Ista kitcha. Kunya kanak. A ver, humanakah may cocinar mantasin haber. Maya, punya tuntak. Ja, ukat. Wali pachijap. Ukat ha. Ukat chai wachichi ukat kiri chai wachijap tak. Ukat yas ukat kapas kiwan kusiwatak wan aptak. Maya ukam hirun tane uktak. O ja hirun tane uktak ha. Pukuluhan. Mewa. Urasak jajana kahiwasaka mang tatanya dia. Warminakah ikinyan pinseja mauro paltipan aromanteja esposito takakeja sakta di pulwaya mangkarot ayaka kan pinseja kamata ni jeman companies kita ni ya ves dijuro humak sumbiak takus payasito khamabik kole kita hani umayu kam humak mantawai tat kusinar kunasut pan achekos pukul mantawai aspan yasta achaywas mantawai hani kamaki sum ahli prika sum haru kamarakiwa pastora nakaka am tukuphi sacrificasi mawar kamarakiwa humanakataki tatitun mangkanakapa loktayataki a su nombre chakermanos kunasa temakula kasum mang chacher waktu katha chachak sum asman kante khanija naya khurasak asma ampara kampas kasmin utolok skrit esposa ma paya kamhali phera sibit a su nombre amen ukat hermanos tuku yasinha warmi kun suitiha yus pagar tanya warmi ukat unjuk jai kam li khodai rambi unjuk jai kam se
kamu gait soka ubikit kamu sa mangkas dan pastu kamu warmi sumun juga kamu sakin jajah kamu sakin muskal kayak gini tadi ya tapi tak kancah ukat guna sampai tu tay ukat mana pelat tap kah sekaya ukat kun saya ukam saya mana kamu sita diisi katakan habis bos bicara pun kamu sekali kamu sakit sekali kecacar kamu saja pasah esposit sompini curug pai taha esposit anjing apa kual pini pangkar pihakaran cacahan kus kamu kat mai kum anakam lak honda itu ikin tawai ka ni kam soai sumusu caci su nombre hal kemana kiu pastor nakak suitan hinatanaka kunasa tektatito naruna kapak sumpurek cui mamaruja humaksa llamawa pastor qué lindo y comido hoy día la palabra del Señor siga adelante gracias aleluya humanakaja malakal jajanak kamak taurasa akam tatito naruna kapnanaka humanaktak oracionan katayapta estudias katayapta amuki kachuayapta ni kamsat pastor a su nombre a ver kau kadisumana ka hanchit orasan tatito naruna ka mus katayapta kusisi prasmat gloria a Dios pastor gracias Señor kau kadis gloria a Dios pastor siga adelante esa prasmat pastor siga adelante esa prasmat cuánto dice gloria a Dios aleluya amén puntas y más tahu kami si gloria a Dios santa jakuna sa te humana kahan nayar apoy tap kistaka kumukunjuk kita sarang mo kumple mo hatta parata Raska si cipta Haniu pastora aman capta tunaka Kunasa teh pastora predik Cahaya kamajak pastora ka predik naka Amin Gloria a Dios Dale pastor Sanya baca kira tanaka Porque pastora ka Aktasi sikikay nyangka Supayampi ya ukat humak anin tanya mai dale amer humana ka ukat aku senya guri haperita to ka boxia do na khnobe ukat mai Tyson ukana ko tirnobe ko kuna na gache to ka ukat mexicano na ko luwa sinja tirnobe ukat estadio na ka dale Tyson ukat Tyson of chupini chanon zazkira tanaka hal kama humana ka aman jab khanyama yus pagarap khanyama okhop khanyama Jesus asa okhopa abiro khanyanja Jesus kau kadis gloria a Dios santa giratana aleluya Señor amén sabkama gloria a Dios aleluya a su nombre amén aman jab khitata Hanya memukunjuk ibadat kalau noirong. Kami yakin mana kunjuk ini tu. Orang sana ya sudah karak pejabat sana. Mau khan oleh tu kami yakin pada kami biasa pergi ke pastor ke arah Aimalia baca itu. Asu nombre. Hanya udah ya kuno karak sekai sakunis kerat sah. Aleluya. Vaya como una campesino. A su nombre, gloria a Dios. Amén. Entonces, sumak apoya llama. Kau kanis gloria a Dios. Aleluya. Segundo lugar, kita tanaka utkiwa iglesia ka oranya pao pastor ataki. Amén. Sabkamcha. Amén. Romanos libro lita señor. Tunka piskan. Kinsa tunka. Halakam, kamsi apostol Pablo. Amuyapha, apostol Pablo. Siwa tunka piskani ikin sa tunka.
Akam siu tatito norot. Litanya. Hilatanak. Nayak acik tasip smau si Paulo. Kam sisa nayaka Jesucristo laico. Kuna munasinteh akayok churkisto ukanak nayampi maya chasipkham munasinyampi diosatsa mayirapi harakita Hilatanak urasaka akama iglesia kamuih pastora chihaya ayun chihaya biblia istu chih hupahay hiwasatak uranya paja hal piensanyata pero apostol Pablo pi hupaha wali ahlit apostol hupah maitanawa iglesia na oranya pataki hupataki amin sa kamchahan a su nombre. Entonces, más gloria bajo tu iglesia ja, que hermanos oranya pau iglesia ja, pastorataki. A ver, ¿saben cómo ya pas iglesia pastorataki ja? Oranya pau. Amen. Haniu pastor tokinya pakit. Haniu pastor kuindra parlanya pakit. Kau kani sama nakah nayak min palapta amin sa panca. Ani may nisot ka tayo na. Hama sa tuki palta parak ta kaya. Ora sa kau palanya tipik. Pastor man ikin man kalau tapang tersenjata tipik man may tapija. Man curit ko na kalo. Jesus, absus man berat. Kau kis ispusa kau tamay. Akan pala dia tipe pastor kuinca ispusa tamay. Ikinyambi tapantas ikha. Waru kaman kan kuman. Kaman kan pala ikha. Pastor Manuel Lohya kan kurban alas kataina. Kami kami kita kan tidak menggunakan. Ya kita menggunakan. Kami sampai. A su nombre. Ukamat hermano para la yaspa. Amiwa. Soy avisa kamay. Ukatara kumanaka ukahujar purisipka. Ukasatawa murmuración. Amin sa kamcha. Kamsa tasa? Así que pasé porque filmas que están ahí. Ni un mana kampi que yo como estuve. A su nombre. Amén, Samjamay, gloria a Dios. Entonces, ¿quién están acá? Tatito marca baja, pastora roja, amancha ya pau, maíza, alejpach, auquero, pastora ja, amanilla pataki, ajay tocona. Iglesia oración a baja, wali, amaniwa, más sama oración a zibanza. A ver, Sapricha, iglesia, oración a baja, wali. Hakata kama chamani usasina. Iglesia, oración a baja, wali. Wali chamani. Mai hiwasak mai hasta la iglesia hatanta chaminha, mai orastan ha, alah pacharoja, ratu ki peni puri oración a naka. Aleluya. Hermanos, nita sinyancha. Hechos libro tum kapayani pesca halkapa. A ver, ukachakan kunats par listopcha. Istap hamay. Ukamawa Pedroja carcelan soldado na campi wali unikataska. Ukampista titur arkirinaka. Istap ham. Ukampista titur arkirinaka. Dios sat oración han inak asawa hupataki mayimhana. Apostol Pedro katimpun hupau pastoral amin sabkamcha. Ukat hermanos tatitun marca baja kamachatana saka Pedro ha carcelaro mantataina. Hani upa huchani kansa hanwale nexulukan silos Herodes atma ukap Herodes ukariwa hiwaya imunataina tatitun arunakap apna kerita pat
Amin. Ukat iro di sakama jatainas. Akan atatito na rupa apna kriroha aruman tiupe kujuk ha satai napi haja kucidom. Amin. Ukat apostol Pedro hani ukat katanan istapanjai. Hupahiati sinwa ke aruman teha eke kujuk kata hanyap. Hiwata hanyap. Ukat Pedro hani ukat kata inat. Ay kuna terag na yas hiwasti. War mika kiting karakinin. Wala kasti hani ukat. Uta kasti hani wa. Hupakilata nagsiba Pedro ha. Hupaha wakt ayas katainaw hakanyansa hiwanyansa tatitumpi winyayan taki hutam pinatanak. Wakt ayas tatkinatanak hakanyans hiwanyans kau kinti wakt ayat taktan ka handiwa sartan ni hiwanyaro ni kunar. Amin sa kanay gloria a Dios. Ukat hupaksibi mai upaka akam abrigo ning kami ste abrigo kau tika hari kom abrigo kapa kom tayang lumin to sarnakri uchi tasataina sapatum asataina ukat upaka kolton ikin kataina haruman tihiuha tatitun bigira ki hakasa haleluya. Hani upak arumak imanus sinunak urus katanet ay arman tihiu atak. Hani upak desesperación kamachirake kok kamachirake kawa bikiting kakini was kiting kakini kana khasti yam khasti uta khasti waka khasti asnu khasti hani ukam lakis kataina hupaka ka tapita haro winyayataki alah pach au kimpi hiwanya ka ganancia. Kim sawaram ka hermanos kita ya tayna kamu sapatas kuruna pak listo hawa ukat pak aluman tiupe kujuk kedan contento ikisatayna pero iglesia kaya huparuh necesitin porque Pedro ha yati chin hay arunakap markapar amin sapamcha. Nayaroh ma presidente ukam hiwanya tak yas waktu yas pak aruman kucunya tak kemana ke posisi khas makaya balik pastor akhiu khanek bipai lalai kamsnati niwa humakna nakal muna nayar muna kristadi pastor am khama awatir khama sumanakar muna harak smai pura kita nakilana a su nombre domingo hermanos maquias tan alumat no hani silatan akan naya hermanos maquias hermano nakaro ya punika kunya kana karuanda tu pachur kista tu pacha harir tasi gloria a Dios kitur tasi kanatsa kamkanis gloria a Dios sabta kilatan Pedro hermanos kilatan akan hupak contento kataina maki utatitu bigising mon kataina. Kau kamu ya bukan. Kau kiri hilir kuliakas. Hilir hilatas basur porque mo saya bukan. Nayak mabi noriur sat. Hermanita nos basa pauli ukiran papito begitu ya. Nayak uka hilataro waina pa cuita wacha. 89 años baso hakai tu tawai. Pero kung sumayisitay na nayero hausan ipito hermanos basurha 2 de la tarde uka hausan ipito hermana uka mapachita pa nayero upana ka nayo kasarway ko wani ka amen pastor papito haro aleji pastor hachtas is hausan Justin uka to yasta no hani pediu maliki ya akan iglesia kapayat akan lokalan kapayat las seisak no esposa berkata está mai celular azul karaki pastor papito hiu
Arumilka acar mantik wasar mantik sumak umarakis katay. Ukat maapucita para sa tanah. Hamil mira katito sa kasi akam may kawasay ka na. Akan tanyan sa tayo na jidila taja. Pucita para sa tayo ng hermanita Julian sa tayo. Aka ukira Paulin sa tayo. Kasi sa tanah. Kantara pikomita sa tayo na wasar mantika. Allah pacarus. Kantanya siya. Allah pacarus. Koli marcarus hasta inayataki Kitirak raya pakitas Diusan amparapa Adib hinina ¿Cómo estás? Gloria a Dios. Bukan semua sarabi. Canta sisa kiwanya. Canta sisa alcalde kinyor liunok tanya. Pawitam canta siwayas kiwanya. Haniu kermanu masurah kunum nayak kunik mai imak haniu kakunum katainar. Akhirnya bakal rikas pasuk kamu ni kamu cek kamu lakukan bakal hanu cari nak kamu pi kamu balik kusisi rikas pasuk kamu kucing nak kamu aku nak kamu tok asuh beri pero tadi tu no ada kapaha lakas ciniki I Pedro kilatanaka o kamapi. Amen. Kau kami semua nak kata titur waktu ya tak cuy mana kami hilang. Amen sama kami cuy. Kau kami stop tak. Tapi tu begisinya tak ke. Amen sama kami cah. Ukat sipi tak tidur lupa kah. Istap kerja. Sipi Pedro kau contento i kata itu kan. Pero iglesia kasata inawa. Akan pelo haruman tiwe tak iro desa wakai. Amniu ukam akwakis kaspat. Wainas si kai ne hobak aja jingis ni khip na kanya artis ni kum na kanya artis. Hobak hiwa salia tijas kaya pakim sa iglesia. Acuerdo mantap kataina. Ukam may orasyon kaya mantap katain choy. Iglesia may tanta jisita mautan ka. Pedro karselan kaskan hiwainya tak wakicatas kana romantik. Ukaro makiglesia orasyon luran tatayna. May parlap katay kau kanis gloria a Dios sabta haleluya. Tati tuno bay itay na iglesia. Oras itay tati tuno tatay hamiki iro desa hiwai panti apostol Pedro pastor Pedro. May tati tun mari kapan orasyon apa ka? Allah paj apu Dios na ida kataro ka pur katay na kilatan ako. Gloria a Dios Santa Haleluya. Ora sakta tito ka sartay niyaw yanap asinya patak. Kitis tatito niya na pa sartay aspa tatitur praktay na ka iglesia ora niya pa. Pastor atake. Amen sa kamay. Haleluya. Ukat hermanos Allah pachaukin tatito kamajatainas. May istatainas orasyon puritainas ka. Ora kit halah pach santo teresir sirul puritaina. Tatay yanap tapkhit Pedro no hiwayay muni nanakahupar nisisitap to ya tijanya patakaro nakapa ke ora kin tatay tatito may parah tatayna cuy istamcha ukat hausa tayna usiwalah pajan ma angkilaro alah pachau kikha angkilodam satayna Orakin may khitu iglesia tanta jabin kha bikilo na preparasyon ori take pero hiway na tak wagi jatay ni rolisa sa taynaya sta pancha ukat moy hermanos angkilah purkan itay na chuya su nombre haleluya angkilah may purkan itay match iktali ko la kiroha angkilah nakakalah pajan kha listu kiski walah pach au kiryanap
tanya tak. Akamora ke hutanya tak yanap tanya tak iskira tanah. May angkilah purkanitan alah pajat ha kalsilar. Hutan cah. Aka Pedro leh kan libisi. Su nombre. Konton iki konton tamai. Konton ika. So aleluya. Basta. Su nombre. Ukat may angkilah purinitay na. Ting. Kamachis. Kitisa. Haleluya. Lalu pat sipi nektatay na. Opa, konti tigis kita na kom kadat. Ay aroman te hiutra. Ting. Kitisa. Ukat iki macha tas katay no sipi. Kochayan kom. May kom tapitay na. Ukat hangin opa aka Pedro ha unika katay na angkilaro. Sinos satay na kuna sama kamar kisa. Kut angkila satana sapatu ratu uskontasin. Awayu mam kapa mam auta awitas kapa pas ini kapa awitas musana su nombre tadikia sito Pedro sapaina tatito sunku ini ko wala kapara mai kuma iki humpin rekstan anija humpin yohan taiges ma kapa so ristir kam uskuntasin cha huta saranya tungkuna kuis soya taina Pedro. Haleluya. Istap hancam kata kalir puritan kata tanah sita ina tanah sita kamajis samkat puna kamajis kau kunas pasito pe sa enje angkila tahu itu sar irmana nakama urkika okan sar sasok tahu itu naga kau tuh makawai kata ina kacita kuy kita ai sam kamar kisa Kalincha, macisa, milagro, musparcaña, aleluya, kamachoraki, karsilan dari konton iskiat, aromante kay hiwanya kacik kamachisa. Kemarin saja tiptakan mereka kan, cuy. Bukan PS salah sampai ai jika mapinir sekali kita kuna suka milagro pasangha porque iglesia wa sama iglesia kami jatain sa haneo iglesia ikatainan kausila nokta kini bisulim Pedro ero de sumana kamyon tosinyani kau kiskuci yoha pikutan kapan di kamlompo naka haneo kam kadainat sinos oración ha hasta fusilat si pansa balat si pans wali cabaniwa. Haleluya. Jesus sokapcha kau kanis gloria a Dios sabta haleluya amen sakabaya oración wali cabani kolkit si pansa hukampi ya kata bicara kolkit si pansa hukampi hakin camabat si pansa hukampi orasion ukat ma kuliah kau si bihotam jana akam kuliah kau si tunggu nyihaskan si ukhira si bi ukat ukhira mata wakotan rodi satana amen. Ukat pungku khas tupak kan saya tanya ilmu nakakan orasi jujur tak sipkan tadi tu. Ya kalah karena kalau dah Pedro kesbe abaya Pedro niya pungkun saya katanya. Ukat pungku wi ya tidak nak kuliah pungkut Pedro kamu cerita sa pungkut sibi kamu lihat sini tak lagi sini tayo. Ukat agak kuliah pungkun ha pinsa tayo na todavía. Soldado nakahulpat walaupun kita nakapungkul kita tayo na. Ya soldado nakahulpat Pedro kamu patatis ni sesalung katatis tayo na. Kitisa saja. Pedro. Kitisa man. Kitisa.
Kiba kisa? Kiba kisa? Kisa? Askaril banci. Mereka kuzin saja. Mama kamsa sama sedikit sedikit kamsa mas. Kedisa. Aduh aku. Kedisa satainai. Kau Pedro. Oka hermanita kaka ohira ka uin arup yatinai. Pedro na arup. Homana ka arup uin taptat radio na ka. Mecha. No, kanal pastor manado haleluya. Saske pastor asa. Su nombre. Canis gloria a Dios santa. Critica. Sataina. Soldado picos es Pedro sataina. Cristarit Lodi. Pedro anu. Wasta distragita no. Critica. Pedro tua pastor mat pun saya historidai. Kat hopaka posisinya kami tahu desa. Posisi mai cak dokter jalan yelo. Posisinya tahu. Pedro kisah kan dokter mai cerita wa. Abang dokternya aja. Dokter kata ina. Hal dokter kata ina. Ukat irmano naka uras cinta konkurit kayak nungkat kami jatuh nasa. Setelah ino, irman amuk kekam. Pedro kong kiwa. Ukat akhir irmano naka uras yung cur pasif ke kita ini. Ukat sepatu ina. Hanunga burlos itu uhir irmano. Kamis Pedro bungkus saya. Walis di gurta kaki kayak ini sah. Pero tapi Tuhan mus parking anak kailor cek English orang kukar tokian. Asu nombre, irmano nukah has asis saware sikakin. Pel absun kamay karselat taday, pel absun kamay hani hiupat. Arna kasih sikat Pedro dia pun konsoi kataina. Tatitun resposta apa? Tatitun yang tahu apa? Ratukin English organo karato. Haleluya. Jesus. Kau kadis gloria Dios sabda. Haleluya sabkamai. Cak pastora tekih kamai atas rumah. Arsum kamai kamai atas pastora tekih. Orau sabja. Kau kadis gloria Dios sabda. A su nombre. Cak iglesia sabes ontas yung kamcha. Ora si aquí iglesia akamun juga ya deh. Aka pastora kami sun prediki che. A su nombre. Aka pastora ikpuri che. Konasu kama pastora ora saka hani iglesia orkiti. Aka itu konani amana iki pastora ka porque uka tomaka pastora ra ki ujuk isita. Pastora ra ki lek isita. Ako pastora ham kam iki tusti sartas pa. Uka pastora Haniu pastora amani kit akhian ka porque iglesia han oracionampi yanap kiti. Iglesia teh pastora tak uras paha tatitun yana papaha ratu kispau khupampi angkila nakas alhati lutara kispau khilatanaka. Kau kadis gloria Dios sabda haleluya. Amin sabkamai. Amin. Cak kamaja atas pastora takeh. Orao samai. Kamaja atas. Orata. Ukauman loranya mak pastora takeh. Nairakat kuna loranya ca respitan. Chasti orang. Kimsi lugaran. Pastora roha. Yanap tanya sawa nini 15 lugar pastor roh yanap tanya sawa senyani curanya amin kamsa jimonta lu kam pikhila tanaka iglesia naira katar saray munj pastor obra nak loray munj obi kita naka
curanya pau leche arwa pau khas leche tak kabe hani ucik pas leche pecu leche sinus kunasa tekta tito hiwasaka irna kasta negocios trabajos gantas tanha irak tanya sauta tito tak kol eso es kau khani samesa tak haleluya averita gancha Primera Corintios 9:4 katakan si apostol Pablo kau kiri tatito no ora panil nako kaka mangkasinya Paulus evangelio amen sa kamay wakisistiwa nayana katokanya mangkanya kisa umanya kisa curap kito ukanaka Pablo si wakisiwa nayan katokanya ka ukat humana kali istapritya mawakaha kunasa te holki ukaratuha mangkanya pat sibad hanicha a su nombre abir istaphamcha nayak hermano papitu kaha holinya taki alwat kitinito wakar liwanya taki haniro indar zunkitu karatu ukat kumsuda suka cara nama surya kaya Sulang ni wakaruha liwanya siwala naka ukawali aliman to yokai ya asta chiku naka rasa tungka pakal koniktar tungka piskan itu kan iki curta ni malas tanyo kajan ka hilstan kai no beki naka I koltun yokan papi to kasarot chiksata liwai na khata kasara sing monata kiti sumar monata haire yo kajan mata wako haire yo kajan monaspati Kumana kau kam pakai payah kipan haira cicana. Bukan kikas cinta. Asunam beri. Uru kami ki haira caca. Atil arwan mungkam. Kau kanis glory. Amen. Ukat nairo sinu papito. Kita alwat satan. Libanin wakar libanin alwat sartas wakar libanin. Ukatin mansiwara Alkitab sunya yas wakar libanya. Ukawaka kunat semangkasinya baka polki baka trabahi. Han chamani kadeha trabahi spat. Han umtat mangkatakas bak trabahi spat. A su nombre. Entonces, wakisi wa iglesia intindiñapa. Ya porque la calocalatha alquiler pacta. Lusatha pacta. A su nombre. Tau kami sami sabta. Ukat daya takis falta kira kitua. Akan refresco manyas. Kamijan. Kot esposa na esposa ni mo na extraim. Umana kamar kiwawa ni mo. Umana kakipsun. Warmin wawanin mo na kata. Umana kang esposa na kamsun kumanta dikipkan nayas kan warminika. Apostol Pablo ukam sarna kay mo na katana. Pablo haniu ka saras katati. Mangkagas na panitak mawarm ka. Ukat Pablo reklama sipi. Hanit nayas pir ka mawarminin puit hermano na kasakir reklamas katayna. Haniu nayas chur kiristis pusaroha. Awil hicuruk san matin kumakcai rultam kawil Jesus injur kiris. Ukana yar alimin pitespati. Sabis hermano na kumana ka unyapta tacha juntan ka. Hermano ukata hermano na ka iglesia mirar tas puri markan ami jalan naka. Akan kaya tawayap tua espusampi, mamitampi, makilir kuyakampi, uka otunyu tanaka mapiskan sok taniki kal tawayap. Tak pajanius kusinya di hayata ukat hiwasa kita no kapastor nak Eduardo ya kapastor nak Santiago Florencio kasarasin kita na upana ka iglesia sartayapa hanitih pasa kita kutkaspa ya nam tabe haniti utkaspa mangkanya taku kapastor nak karoka tati tu nura pa haniwa hilkaspa a su nombre. Kau kanis gloria a Dios sabta kami. Ma awil wakal. Malicin wakaruha.
mangkliutan ka kum kato kanya takis. Cuy. Amin amo ya kanca. Sumachohnya pastor aku makliutak sumachohnya sewadanak hasta mai wakak kistun te kisto sumangkante ka wicin kas uno kaya sumangkante ka mari tuh ma paul kim samar posika mai chausta ka oka chohnya pastor ka hankor tuku so misuai ke khanja. Haleluya. Kun kamas no asonomri oka tumak mai umang ta hopokon Cuy, kau kanis gloria a Dios sabta. A su nombre. Hal komalakiu. Cak humana kahawe. Humana katehaniana bab kita smah sias tau ka. Curamin pe ofrendampe. Hancura sikas mah. Nayak pulmuno sune unihiu Krista. Kamas patanici. Nayak unik tua. Pa pastora no pulmuno sune himere kiratanak. Humana kahlona ya phan suma templo naka. Haj atati todo tanaka. Hanyo na ya kwainas. Mauruk pulmono sud katwai naya pashpau imanta. Humana kateha. Naya predikan monasik kakstaha. Kun curap kanya masa. Leche. Arla. Kau kanisa mesapta haleluya. A su nombre. Humatek nayan tatito nakap kanan jaya sin monas kaksta. Boliviana, peruano, Bolivia pacan kuncuranya masa. Aduh kaca tarsum tete kayakis. Naya teksiris ha, tapi tumpi usar kanyane, rani aduh munaftau. Perhumana kak awat cinaftau yakin panaka sirkini ftau. Aku padahal sirkini ftau. Boleh cama peniu. Humana kak maikat kharsipta tati tu mai siptau rasa kamsa. Tapi mani curita, humarus kusim ofrenda. Tati tu curta mukatha, mai unikat kolkota, mucho esci. Cinta bistar cuy. A su nombre. Acabora ya pinta ya lo que está pincha. Pastor ora me lo quiero vender mi casa. Marco le kau combino, kau kisah marcan hermana. Cuenta sisku. Pastor, no puedo vender mi casa. Óramelo, voy a dar al Señor. Ot alham katayin suma prisyo. Unikat katayin kapka, chakat English at saraway kyo. Chakat. Para Santinaka. Amin sa kamaya. Soal kaman sa para Santinaka. A su nombre. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Tatitur salcantiri na kaurasut ke tapi curama umat trabajo curitat nego curitat o curitat hokap tati par santinaka Tatitur siwa Dios no se complace de los insensatos, cumple lo que promete. Tatitur naruba ayamana na kamakas pa Haniu tati tuha ukam pasir parir kan sunso akenak sunso arminan kapeka cuy mapsum uteaskin kunti khomah arstak pokanya takiha maki pokam siu tati tuha. Amen sa kamay gloria a Dios. A su nombre. Amen sa prikila tanak kula kitanak. Hiwasa tekhan impus pakanyan alkardial. Hano hermanos uka patin tinak pakanyan ukat kalina ka suma asfalt atas pati niu hani tekhin pus pakanyan utatsa hermanos patin champa kanyan ha hiwasak alkaldiyan hisis masa huma hakasam hisis masa halu kama ki utat itu no urapan kunasa te hiwasak han tatitur curiktan ka hani utat itu no urapak naira katar sarnya pagi hisis tansa halu kama ukinatan Tapi itu narubah kami sisa akan pituk tainya. Segunda Reis 4, 8 a 17 leitap hatau. Si ukajakan mawar miut kataina. Profeta hermanos, profeta Eliseo yanaptir. Kau kanis gloria a Dios sabta haleluya. Maut luralapitaina profeta tak. Alpalapitaina ma mesita. Ukatha michiri tumpus kataina. Ta profeta nistudinya pata. Amin sabhamcha. Ukat profeta sadaina akawar mek sumawar bisa. Amin sabhamai.
wal katimpukan hakasitain. Amin sepanca. Waktu di gloria a Dios. Ca ista panca. Ukat warami hanipi wawani katain ateh kan satain. Ukaya nabi ilisi wa wainar hutanca satana wainar hutanca. Akam sasa profeta kepala kasitaina. Akawar mek sum katok tisto utapan jajapam upampe sum katok tisto ut luraya rapisto. Amin. Mis ala rapisto ikin juristo. Cak akawar mek kun kam si wasak kun taiksi. Kunasa tek tatituri wasak juritan ha tatituh kun ayas kim kita tanah. Amin samkamai. Tatituh kun ayas kim inas hankol kepit kutai kitab teka yak hatokit kutai katam. Ukat profeta kam sata inas uka yana perlu. Yat hatari saram jam kawar me kuns muni. Ziin al hatayasin muni kuns muni. Hisik idim sarata hisik isar ratu. Ya kutan ham cah ratu. Bebeng. Ukat sata ina. Haniu sata na uka yana perlu. Takik kunas balik isi kawar me. Solamente wawakan wawanikin a su nombre. Amen. Ukat sa tayo na ukawar mino hutam jana hutam ukat sa haus sa tayo na profeta istam jan akawar mi gloria tayo profeta tayo ka utis ka ut lura rapitan ukar uskutay nawa iki ukat ka mesita ukat ka kandelabro kam kinki uskutay na ha hantayan kerja kawan mereka hani wawani katanya hani wawani dan kalau rasa hampir suti jaya tebel hakina nabe hani wawani hani nyuri George kamato maka kata kawan mereka kamau kunna kata anak orang sak yakin pada kunjung itu paling triste kunna kam jago hani wawani ti kumsan wali triste cakotan cak profeta suratan katausatan hutamari satainam humak sumpin tadi itu nora parohianat tah nayah profeta nakarya tiji sar maut nayar nuraya rapista ukat ikin curista mangkwatista mis humak us nayar kilkanya taki arun munya kanya taki ha miciro kinkius kurapist wali sunawarmita cakah tadi itu ruyanap maraka pacaha humak wawani khatau. Haleluya. Ukata kawan mereka baca tayi masa ukara to. Hai satai do. Kami sadak naya aminas wawani yasti. Lantas simja. Hai sama. Hai. Kami sadak naya wawani hakatai kalisti satai. Ichi kapini umaraha mara uka pajaha akawar miha wawani khatai hilatan. Inashan wau jurcitam pero curata mautita maautito inasin manu manigosito kunai mantok to tatito kutayas kiratana konyakanaka. Haleluya. Iglesia kluranya bawa curanyampi yanaptanya bawa kiratana kuya kita kau kanis gloria a Dios. Haleluya. Sidiki wasakistan tatitulo muntan istan ha haniu inamayakinya sakit iglesia naira kata pastoranua respetasinyas. Segundo lugar orangnya sama pastorata. Tercer lugar tatitulua curasinyasa ofrenda tatitul curasinyasa o campeón tanyasa